Sedikitnya 30 orang selamat, puluhan lainnya tewas seusai pesawat Azerbaijan Airlines terbakar ketika berusaha melakukan pendaratan darurat. Di antara penumpang selamat adalah seorang pria yang diduga mengirim video kepada sang istri. Ia tengah berdoa dan membaca syahadat untuk menghadap Allah. Rekaman dari dalam penerbangan Azerbaijan Airlines J28243 telah muncul menangkap momen-momen mengerikan kecelakaan tragis dari kota Aktau, Kazakhstan pada Rabu 25 Desember 2024. Dalam video yang tengah menjadi perbincangan di media sosial tersebut, penumpang disebut mengirim video kepada istrinya segera setelah ia menyadari pesawat tersebut turun tak terkendali. Dalam video nampak seorang pria Rusia terus bertakbir, membaca doa, membaca syahadat, mengaku bersiap menemui Allah dengan wajah tenang. Rekaman itu pun menunjukkan suasana kabin yang menegangkan, penumpang yang berdoa dan masker oksigen yang sudah terpasang. Visual yang mengejutkan dari lokasi kecelakaan memperlihatkan penumpang menangis, minta tolong, dan menahan kesakitan di tengah reruntuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hamı sakit olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qabağa 20 nəfər gəlsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amma eləsin ağızda durmaq olmaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hamı kəmərlərini bağlasın. Hörmətli sərnişinlər, təlimata uyğun hərəkət edin, hər şey yaxşı olacaq. Allahu Ekber, Allahu Hamı eləsin, kəmərini bağlasın. Dəhlizdə durmayın, təhlükəlidir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.